Hoćeš iskreno razgovarati, jeli? Da! Dobro. Onda ćemo iskreno razgovarati. Evo, na primjer, za početak, kad si upoznala Šimuna? Eto ga, to je to! Idemo, prijateljice, idemo! Dakle, upoznala sam Šimuna jedno jutro kad sam trčala u šumi. I naravno nisam znala da je tvoj muž. Naravno. Jesi li htjela iskreno razgovarat, Marta? Evo, sad iskreno razgovaramo. Tek kasnije, kad sam vas vidjela skupa, sam spojila 2 i 2. I što se onda dogodilo, Olga? Što je onda napravila velika moralna doktorica Vidović? Što je napravila kad je saznala da je muškarac njenog života zapravo moj muž? Ništa. Nisam ništa napravila. Ništa nisam napravila.